Ja razgovaram na hrvaško-slovenskom. Dobro večer, lepo pozdravljeni. Moto pa si Life Laufa iz Velega Lošinja. Slovenci rečejo z Velega Lošinja. Hrvoje Šipič, moj sogovornik iz firme, tale miza se malo trese, bomo pozeli, iz firme Adria Bike, ki je organizator Four Islands in še veliko drugih prireditev. Ja. Naštej vaše prireditve. Nisam sad razumio štej. Nabroj. Pa Mitas Four Island Stage Race koji traje 4 dana. Imamo Husqvarna Adria Bike Series koji ima 3 dirke. Prva je na Plitvicah u 6. mjesecu, onda je Fužine, ali ove hrvaške Fužine u 8. i neljubljanske Fužine. I onda je u 10. mjesecu u oktobru na Krku u Baški treći maraton. Sva 3 maratona imaju 3 staze, tako da su od početnika do malo jačih maratonaca. Evo, tvoj prijatelj Uroš Ložar, naš urednik na MTBC, to je ona budala, ki šta single speed fat bike-om na Four Islands. Pozdravljen. Pravi, da si zelo utrujen, da si videti zelo utrujen. Šta znači utrujen? Da si umoran. Umoran? Ne imam ja te podočnjake od uvijek. To je nasljedno. Hrvoje za nalaž sprovociram v slovenščini, ker Daleko sam još od razgovora na slovenskom. Mava 15 gledalcev. To je dobro. Polako. Baje boste preimenovali dirko v Three Islands. Šala. Three Islands, ali ipak 4 stage-a. Bura, mislim, vi Slovenci znate šta je bura na Jadranu, niste, znate, ne? Nije vama Krk nepoznat, tako da jednostavno bura nije dozvolila da prođemo na Rab i ne znam šta bi rekao. Mislim, to je outdoor sport, ne? To je outdoor sport i još je more između otoka, tako da ako puše, ako kapetani kažu ne možemo, nije sigurno, ne možemo mi tu utjecati na to. Mislim, da nišče ni bil preveč razočaran in še etapa je bila odlična. Ja sam čuo od vaših Slovenaca tipa, na primjer, Energija Team je rekao da je boljša nego prvi dan, da je super, da je brza, da je ima zahtjevnih dijelova, tako da to je bio plan B i napravili smo plan B. Mislili smo da neće biti u 3. godini, nego u 7. ali dogodio se u 3. Ampak pojavilo se je vprašanje, ali ste s tem izdali traso novega maratona Krk-and-Roll? Ne, nikako, ali to, mislim, dođite pa ćete vidjeti. Krk-and-Roll ima 3 trase, 30, 50 i 70 km. Tako da, neki dijelovi trase jesu isti, ali nije to. Moj kolega Tomislav se ne bi dozvolio da on napred otkrije svoju trasu. Ampak sam morao prašati, ker je dobra provokacija. Provokacija je dobra, čak, a sad ću mu baš reći da je rekao, MTBC je rekao jer to, on će naći novu, ako je čak i bilo nešto. Slučajno. Kaj je največji korak naprej za Four Islands v 2017? Pa osim broja natjecatelja koji je, znači 2017. je 3 puta više ljudi nego što je bilo u 2015. kad je bilo prvo izdanje. Definitivno mi smo nastavili dignuti videoprodukciju. Nastavili smo sebi neke logističke stvari posložiti na drugačiji način, da baš nismo bez sna uopće tih 4-5 dana. I definitivno je to internacionalizacija utrke, znači 34 zemlje, 6 kontinenta, plus što su na dirki su neki pobjednica Cape Epica aktualna, pobjednica aktualna Transalpa, čovjek koji je završio 6 puta Tour de France u svoju etapu, ne znam ni ko je, nisam ga ni upoznao, a tu je s nama, ne? Ljudi koji, znači za jednu utrku koja nema UCI status ove godine, prilično dobri rezultati. Za nama je morje, morda ne vidite, ker je že tema. Vidi se tu zalazak. Malo se vidi, evo, za sončni zahod, ja. Steklo malo v zadnji, se malo odbija svetloba. Jaz sem prepričan, da ko končate vi Four Islands, lenarte par mesecev, ne? Ja. Izležavate, ampak letos ne boste, ker imate celo serijo, ne?
seriju koja počinje sa Plitvicama, Plitvice su prošle godine imale 900 ljudi, za sad ih je prijavljeno oko 650, znači idemo na 1000. Za to nam treba pomoć Slovenaca, jer Hrvata nema 1000 koji voze bicikl, mislim, možda ima, ali to je vrlo ambiciozno. Onda je u augustu Fusion to Sea i u 10. mjesecu je Krk and Roll, što znači 3 dirke i mi očekujemo oko 2000 ljudi na sve 3 zajedno, znači da to budu oni klasični, pravi mas maratoni za jednu širu skupinu biciklista. In serija bi rada šla v mednarodno? Ne mrem ja ništa to reći i ako pričamo da su, da, mi bi htjeli da serija zaživi kao za početak slovensko-hrvatska priča, jer mislim da smo jedni i drugi premali i da se imamo koliko 6 milijuna stanovnika, to je Minihna sa okolicom i to je po nama jedini način da se digne biciklizam, kolesarenje kao sport i hobi i lifestyle, šta god, da se digne iz ove jednog položaja koji je ipak na margini u Hrvatskoj sigurno, a ja bih rekao i u Sloveniji u odnosu na, ne znam, nogomet, rukomet, skijanje, šta god. Ipak smo mi, nismo tamo gdje bi htjeli mi, biciklisti, da smo. Torej, Husqvarna Adria Bike Series že naslednje leto, morda v Sloveniji? Ja, razgovaramo sa nekim organizacijama. Nećemo mi raditi sigurno utrku organizacijski, ali bi dali sav svoj know-how, svoje neke stvari koje smo razvili već i apsolutno promociju i marketing na oba tržišta. Kdaj dodate e-bike kategorijo na Four Islands ali na kakšne druge dirke na Plitvicah ste ju že imeli? Na Plitvicama smo imali, bilo je 25 ljudi koji su startali, pa vidjet ćemo kako će se e-bike razvijati u mountain bikingu. Mi svakako mislimo da bi to trebalo biti. Na Four Islandsu bi e-bike vjerojatno bio vrlo interesantna kategorija, ali mislim da to još da nije vrijeme, da možda kao neka posebna skupina i tako nešto, ali ne znam trenutačno, ali svakako vjerujemo u taj dio mountain bikinga. Pa single speed kategorija? To samo Slovenci voze. Ali čak i druge godine je već metnuo brzine na onaj Feti, ali bio prve godine, ja pamtim onu sliku Fetija i single speeda kako leti po onom jednom single trailu po Rabu, u zraku je cijeli. V redu, hvala, veliko dela imaš, tako da imaš briefing ob 9, a ne? Pa še kaj? Da, za pol ure. Tako da hvala za tvoj čas. Še narediva en takole rekel za fotko. Daj, thumbs up. Evo, nasmijat ću se čak. Tako. I pozdrav Slovencima i morate biti među prve 3 nacije na Four Islandsu. Trenutačno ste treći. Po broju, mislim da ste treći. Broj 1 su često su prestigli. Po rezultatima? Jako dobri. Imate trenutačno, znači vodeći je Petar Vesel i neko je s njim u paru, nemam pojma. Danas je Bojan Bohorc, njemački Slovenac. Dobro, da, pričamo malo engleski, malo hrvaški, slovenski. Imate Kalcik tim koji je 3. dana završio, mislim da su ukupno 4. dan do sada. Imamo Grandmastere. Imate Grandmastere koji ste i jako imamo dobro. MTB Cure na 6. mjestu. Na 6. mjestu su. Ali čujem da najviše popiju u cilju. Da, imamo 2 Hrvatice isto koje samo piju, vjerojatno 7. ili ovako nešto. Tako da, i moj osobni favorit su Energija, tim dečki, ja ih takve njuške bi mi rekli u Hrvaškima, baš su, volim i njihove filmove i drago mi je da smo nekako povezani sa Slovencima. Hvala Hrvoje, zdržiš en dan. Ma dobro, prošlo već. Ponedeljek po pisarno. Da. Hvala. Hvala, vidimo se. Hvala. Čez manj kot uro naslednji gost na MTBC Live z Lošinja, David Vazquez, tehnični delegat svetovnega pokala v spustu, bo govoril o Downhill Lošin. Če kdo ne ve, dvojni vikend na Lošinju, etapna dirka Mitas Four Islands in še Downhill Lošin, generalka za svetovni pokal naslednje leto. Se vidimo čez kakšne 3/4 ure ali pa 1 uro, nekaj takega. Hvala, čau.